Ikinci buna kudalıkta da sonda eken. Bu defede arasında sonda eken. Bu aydı buna Kazak Müslüman boğan eken. Kazak arasımızda bunday tırlık atabamızdan kelipkan nerse. Bardıq yerde osunday deyip qarab atsak birimizge yürüyönüp. Hocaslar keyingi yaşlar bizden yürüyönüp. Biz sizlerden yürüyönüp keyip atır jaylap. Bu da ağzır bərimiz deyip o kızlarımız boğan eken yerden günü solarga da qarab atsak solarga da sabak bolar eken. İyi. Ata babamızdan kelip atkan bu salt dastur eken. Xudo xolasa meni bärimizge jalgasıp kelip atır. Mınau kız ösçe görüşkenge degen goy, o ras eken. Tünde de aytıp öttük goy, bärimizin de kızımız var. Aytып жақсы нәрсе eken bu. Ol ösçe de kız ösçe de görüşkenge bär wagtda siz bilen bizi tanıştıran şu 2 yaşlar goy. Emesem sizler kayda, bizler kayda. Bu 2 yaş bolmasa. Ona en Şakin goy, bizden aldın jigide. Şarapla. Jaktı mı jakmadı mı sonra aytma. Abetli şey mi burada? Abettin keyin Abettin keyin aldı. Şarap verir. Siz 1000 жылға дейін бізге құдасыз. 1000 жылға дейін siz бізге құдасыз. 1000 жылға дейін. Енді әбетке дейін деп айтпаңыз. Бізге 1000 жылға дейін құдасыздар. Бәріңіз құдасыздар. Ол жерде отырған 1000 жылға дейін бізге құдасыздар. О жасы бар, кәрісі бар деп айтқан жоқ. Бәріңіз бізге құдасыздар. Сол үшін мынау енді арасында мынау өзі бір ән айтам деушілер болса, немесе мынау күлдірем деушілер болатын болса, жақсы айтып отырсын, ол әңгімесі жоқ. Арасында мынау өзі бір бастан өткен, құда басқұда сияқты әйтеуір басқа да бір жағдайлар болады. Әйтеуір қызық әңгімелер айтып отырсаңыздар, ол да жақсы. Сапарға шығады. Шығады. Olmasa жеребе тастатамыз деді, әмейлік. Кімге жеребе түссе, сол тауып кесін деді. Тамақ мı? Тамақ. Bir gün tamam. Арқалап кетіп жатқан асықтар тамам болды да. Сөйлеп, біреу кетті. Ит көріп бұның бір күндік ауқат тауып кетті. Атаңына кетті, ал зақарларына жүріп, аяқты жіберді. Бастатқан қалай тауып кетті де. Ертесіне екіншісі кетті. Ода ит көріп бұның тауып кетті. Үшінші күні балдар деді, сендерге барғанда емес, сәл сендердің үлкендеуін деді. Мен сендердің әкелерің болайын. Сен екеуің менің балам болайын. Маған бір табыт жасаңдар деді. Табыт жасаңдар деді. Мен өлген болайын. Жақсылап кебінде ол уақытта 3 ай жолдың ортасына қойып қойған екен өлген адамдар, табытты салып. Алдан біреу басында, етеуі біреу Ayağında oturdu. аяғында отырып әкемайлап жинап тұру керек екен де, сонда өткен кеткенде сөйтіп көмер екен өлікшілер. Ondan zamanda yer. Әкеліп бір уақытта жиылып қалған еді, бір уақытта өкіметтің мұршағы кеп қалды, жанында 2 серігіне. Не аласыңдар? Әкеміз өлімдерді соған қарайда тиіп жатырмыз. Істеткен апа көмеміз деп жағдай отырайын дедік. Бетіне-бет қарады. Бұл атаң әне түрі ғой деді. Түрі ғой деді. Жоқ. Өліп қалады. Тақсы өлмеді. Өлмеген бір бетінде қаншыр ғой деді. Өлген адам бір ең қандай ол, бесін ба деді. Жоқ, өлген азы түнжарлық өз қолынан жүрістер. Мұрсам жағыра тартайым қасымен сендер мұтақамыз болады. Бүл кетпеді. Екі баласы шырғап ұлмады. Кән морқа жүмдер деді, 2 серігіне. 2 серігі кейт, Мұршам өзінің серіктерді арқаласына кетіп қалды. 2 баласы кейтінің жылап, о, біраз дейін. Әкем ойлап. Sizler karamda Сөйтіп жаңағы моргқа алып кетті де, серіктерін қайта жіберді. koymayma. Мен мұны деді сөйлесемін деді. Бұл мұттахан деді. Табытта жатыр ана.
ağrımızda bugün kemanımızda kolmamızda hiç uyanmadı. Bu köpek. Hakikaten cahil. Sonra da kum batıp kaldı. Karamuk çıkıyor, çok canavar ölçmenin altında. Bir vakta dalada vur, kavrul. Anamızın akşamı yanmış, bir baş parası. Karaşke var. Burada korkanın canı tavuksun, canı vurduğundan canı çata gelir. Ya maşallah. Alabilir mi oğlum ya? Nasıl işe lan? İkimize götürelim. Karasına kek var. Ben koşturayım mı? Her anamda yerge kekte kaplandan ortalar bir göğüs var yani. Karanlıkta. Ortada bir kılıç kapıyor. Hiç kaçtı. Birbirine kıyma yadı. Men alam der. Kim başlık aytı, neydi derdi. Kimden derdi, bileğinde kuş olsa derdi. Orası kılıçlarına tavuklar ilk adamdı. Böyle ruvanda. Kalk böyle sol altın derdi. Sol altın derdi. Hareket kıl. Nasıl derdi. Ona turda soğanı, baktar, şeğer, bir burayı da var ya. Ruhakta canım, buradan bunu öyle olarak olan catkılarda. Ölükten yağcatısından yaptı, şehrine şavkı var, şavayla vardı. Öyle hareket Yavuz. Şeyler şey var. Canla can, milise karıp tut, kanı dedi. Ya karasını, eski uğradı, ilk korku şirkette. Böyle sesini anlamak için. Yürüyüşen yıkıyor, dünyanın bölüsü var yani. Karaş diye ben attım, karaşlar tamam köylüye getirmedim. Bütün karasa kevat ediyor. Can karaslara ayakta bastılar. Bunlar köylüye gördüler. Başı, bana tataklıklı dünyanın bir devi var, dedim karaş diye. Hem batı, kevat ediyor. Kevat ediyor. O başı bir su verdi, o kadar karayınca bir başı su verdi. Sadece ben çekmeye diyeceğim lan. Çekmeye kaçırıyorum, kopunu alıyorum. Oy atağa velet bir bahsi dedim. Kapın diyor mu çekmeye bir ton. Bu oldu. İki öyle. Alma yerine kelesenliğimiz necirde tabir kudalarları teşekkür bunu bende diyor çok yaxshiliklarni aytchadir. Bir olsa yaşasqa degan arasında olsun yangilar oldu. Do'stlar xudoga. Bugunda yangi bo'lmasa sizlar aytmasangizlar biz qilmasak ertaga kuni bizlar yesini bilib aytsak unda yaxshi. Hali endi mana bu. Kelga borasiz. Yaxshi bo'ldi. Aramızda bu yerda halap endi kariyerlar jobastab bergandan keyin ara endi jashlarga so'zga kelib jadir. Aramızda endi tavır kudalarımız var. Almanyazik Arvet Ürgerget ölen aytamiz jarısı vardır. Men endi qayja ölen aytatın endi ko'rib o'tamiz. Sol uchun endi o'z jag'imdan bir jigitga bir so'z bersam kudalarımızga. Sizlarga nemiz kana Xudoga so'z yuzayga. Yaxshi aytsangiz. Tilek aytib, qarab altamiz bir yaxshi. Qani. Aytamiz. Ka so'z berdik sizga Xudoga. Bunak sizga. Xudogalar Haqiyat berishdi. Orqamızda sebebi no. Kelesiz. 3 yaşta varımız var. Zaten sebebi menimiz bas olsun. No. Odadan dastarganımız keng bolsun, toylarda geçsek her daim. Dastargan bolsun, baxtlı olsun. Durust. Tamam. Oşundan alınızda. Kanalınızda. Как Xudoga. Самый дорогой, милый. Молодец. Işi görük der gözlerine. Ne var? Bizga beğenelim. Şeytan çapalarında. Hoş bulduk. Bu şey var. Bulun dostum. Arasam müzik? Ay böyle. Ataş. Mulaksin istakanına koy. Nazarboyev, Karim, Asgar, Ha, akay. Akay.
Akay. Şu basın olsun. Кездестіріп, журналистер интервью алады дейді. Каримовтен алады дейді жаңа. Каримов әке сізде Өзбекстанда халықтар қалай жасап жатыр? Ne ömür sürüyor? Қалай жағдай? Бізде хаммасы дұрыс, халықтар ровно. Құдайға шүкір міне биыл Андижаннан машина завод салдым. 2-нің қазір машина бар. Деп енді өзін көрсетіп не алады? Дұрыс көзі. Акайыптан не алады дейді, интервью алады дейді. Енді Асқар әке, сіздерде қырғыздарда қалай жағдай? Халық тұрмысы қалай десе, шүкір бәрі өзі ровно, орынды, валютамды бір неде ұстап отырмын. Қазақтың, менің бір соғым қазақтың 4 теңгесі деп айтады дейді. Назарбаевтан сұрап кеп, Назарбаевтан сұрап дейді, Нұреке сізде Қазақстанда қазақтардың қалды қалай, жағдайы қалай? Енді мен естіп айтпайын, орта, енді дамып кеп жатыр менің қазақтар, Құдайға шүкір. Но бірақ әр қазақтың үйінде 2 өзбек, 1 қырғыздан жұмыс істеп жүр деп Аяқ айтып шығамыз деп алып жүрміз ғой. Біз шығайық. Бас айтып біз шығамыз. Аяқ біз шығайық. Пенсияға бірінші. Пенсияға біз шығайық деп ағза мүшелерден. Аяқ айтып біз шығайық. Adam deriz, adam deriz. Тәрелерді көтеріп жүрміз деп айтып дейді. Сөйтсе. Бас айтып, мен бас таптырым ғой, мен шығайын. Ол мен істедім, мен шығайын деп. Сөйтсе біреу. Көзі. Берісінде біреу ығырғанып дейді. Пенсияға мен шығайын деп. Тоқта басын көтеріп айтты. Сөйтіп айтып, басын көтерсін ана пенсиясы көтеріп айтты. Қалай дейді? Benim başka uzalarını tanımaysın be. O zaman nasıl be? Bravo. Ye, Hristiyan o. Hocam? Ne ulan? Ye, gülüyor geliyor ki. Ulan bir dur. Ne koşuyor? Ne göstermez mi? Ye. Şimdi buradan Orada yemedik sayılgı elimdesin koy şuraya ama. Al şu olsun, ne bir istakan koy şu. Al şu olsun, al. Al olsun. Onu kemiği zorlamayın. Al. Al şimdi ne? Şamam degen şey batırmıyor. Bärimizde şamamız degen şey densalıkka karaydı şey koyup Kudalıkta işimizni bir azmata al şundan. Emne o otlar arasında koygasın işte gözü koy. Al. Ben sizge neçemiz aytıyordum, bolsunuzsa? Şu kaldırmaydı. Kaldırmıştır. Kuyuladı. Kıktım. Ya onu zulmedi. Meyli almıştır.
Жоқ, сіз немен қосылысып кеттіңіз? Siz almışsınızdan бұрынырақ төлесте, иә. Көрсем de көрмесем de енді ол кісінің сәл жасын күнде өкен ғой, şimdi не білмек алмайсыз. Мен бұл кісіден Бағынан құрған бір бір ауысқан екенсіз. Bir dakika. Oğudaki мен дәуғдағы келтіп қосылсам да, алыңыз бір тап жеңішмейді. Алың. Енді қалай тоқтат қойын? siz almışsınız. Bırakın. Alın. Айтпаймын. Шпон неме деп айтамын? Болды, рахмет. Енді бір şey. Jogar uçuş. Jogar. Götür. Şekene geçirdiğinin Oynasın kulakta. yaş. Kuyavcılara şekenege. Kimden diyorsun? O da bilerin. Hayır bilerin. Bir günde Ona bu. hayır geliyor da. Ona tüydüm. Hayır da. Sen dedi benim bayımdan şöyle geçsin dedi. Onun anlısı var. Народный. Sen üstümdeki bana köylüğümün doğrama beş böyle yaptım. Kendine bak burayı dedi. Böyle hayır. Hayır. Orada. Yok. Ayçman çekti var. Cama bayi kirletti oynas kirle. Cama bayımı yapmış. Bay bay. Ay göçende de şurada. Gözüm bilmeyiz. Gözümden biliverdi de kol bekarlarına devam eder. Mekirgen yok. Ulan. Ağılda. Bıcırak Bana etmedim jet de. gidiyor. Ulan bir günü bir jigitni bir kelge üç kelge var degan deydi. Әңгіме осында отырған да. Егер жігіттер болған екен сондай болады ғой. Сөйтсе жаңа Кей. қыздың нелері ағайын достары жаңа жігітке жала жауап қылмсайды. Сөйтіп менің осындай да әлі күйеуге шықпаған еді қызымыз деп жаңа жүдә жалу жасатқан екен. Сөйтіп бұл жақта енді ісі тергеуге өткен да. Сөйтсе жігіттен сұрап жатыр дейді. Іншек азамат бәленшейіп қандай жағдай болды, қалай болды? Бұл үйіңе апарып төсекке жатқанда қандай болды депті да. Сөйтсе білмеймін ғой. Жаңа сіз айтпақшы қалап отырсам бұл жақта қол бір тақал бір береді жаңа. Сөйтіп жаңа тергеуші түсініп қапты. Жігіттің сөзіне де. Сөйтсе бір жігіт нашар сене тұрасың дегенде жаңа. Сөз жала жауап жаңа қалай болды кейін тергеуші айтты. Балаға рұқсат депті ғой сұрақ. Ішінен түсініпті. Балаға рұқсат депті. Енді ол әнді басы өткен үлкен тергеуші сіздерге енді заң орын адамдар ғой. Жаңа сіз айтпақшы жаңа жігіт сөйтіп айтқан екен. Бұрау сөзбен құтылып кеткен екен. Жаңа қыздың несі әке-шешесінен де бұрау сөзінен. Уже түсінікті нәрсе де. Түсінікті нәрсе ғой. Бұрауызбен түсіндіріп айтты жаңа. Бала сөзі бірген бір кемпірдің баласы екен де жаңа. Есілген бір балай. Ал мейлі, мына сөз арасында әйтеуір дұрыс қой. Жігіт болғаннан кейін не өтпей басты. Жаумағда. Мен де бір әңді. Тамаққа дайында отырмыз ғой әскер қалай. Жаз керек. Bir әңдірді айтпейтін бола ма? Айтын. Бәрі соқта кетіп отыр екен, түрмеге түсіп отыр екен. Bir orta soqta batır bir. Tişini çoğu bildisi. Tişen bildisi mişkom devaket. Kapon mu? Mişkom. Mişke çoğu bildisi uçu. Оңай нәрсе емес өткеніңіз. Қарабаттақ жерде өтіп деген нәрсе жақсы екен, а? Шарапта бетті тегістейді, киімді тегістейді, атын өлтіреді.
Ne bu? To'xtab qoldingiz. Adam öldürüldü. So'radimmi qatni o'ldirdi degan savol. Ha Oradan değil. men şiş versek artık ağaç verim dedim ben hangi toluk bana. Sharafda Hiç mi güzel kamaydı. o bir yerde Xudoga shukr, bir yerde tundede Son meni aytganim oturmasın. o'zlaringiz de ko'rib oldingizlar-ku. Ular Sharafdanim men bu sizga aytdim. Ben bir yerda o'rnash dedim. O'lim aytasiz, kuldirish dedim. Biroq paskasini keragi yo'q dedim. Durustmi? Biroz narsa meni ba'zida o'limni aytdi, kuldirib tejatdi. Endi mana qarab o'tsak Sharafda o'z yaqinda qoldi. Xudo aziz tamoq kelguncha bir og'iz angni aytaylik. O'sha yerda endi qarab o'tgancha endi sizga angni bersak. Bir yaxshi angni aytib, bir aynida aralashtirmaymiz. O'sha 3 yoshga degan yaxshi tilagingizni aytingiz. Xudolar o'z basi ko'z bilan Xudolar tunda bari eshitib жатты. Xudo jigitlar keşif turadi, o'rnida turadi. keşif turib söyleyeyim. Men o'zi ana saydım aslında. Ana stolun yen altına kelip turamda, so'zdan mağanada çeki tribunni aşağı söyleyeyim. So'qsa tribun. Durust. Söyle, mikrofondan söyle. Abi mana bu yerda o'tirganning barligi Xudomiz. Bir-birimizga Xudo. Xudo 1000 yildir deydi. Durust. Yo'q, 100 yildir deydi. Durust. Al. Ne bo'lgan bu? Men söylegende bu rahmet meni. Men silap turib ketdi, ya. Biroq bulay jigitlar. Mana yegizat önsün, şangaraktari büyük bo'lsin, mıqtı bo'lsin, uşar. Hadi. Ha. Söydüp, aksakallı şal, sarsıtı, kim bir bo'lsin. Durust. Kızlarımızda, baldarımızda. Al mana Xudoligimiz bizga 1000 yillik ömürlük bakır. 1000 yil ishqasimiz yasamaymiz. Qani Xudoga. Ha? Urpog'imiz jasadi. O'rtoq jasaydi. 1000 yildir. Esbeti. Al mana Qani. ömrü cenazı bir-birimizle kezip etkin ağıyların ya sonra ağıyım. Ne gezip olsun. Qani. Kızım ötse yerin gengi örsün. Ulun ötse yerin köbeği değil. Nege? Ulun bir yerin kızından bilir. Qani. Odan tuvat Qani. köbeği ettiğin. Qani. Almanızda. Al. Al kes. Men sizga xizmat qilajak shu, durustmi? Hey, gen, kuda kalkınma kımasa gen kim kılar? Al kes. Tamam, Bundan. Doğru. Yeni sevgili. Ağızlar gel. Ağızlar gel. Hayır, rahmet. Qani. Hasan Ben gel. yeni sevgili. Ağızlar. Kaça? Yeni sevgili. Hatta öde koşuk dedim. Vaktinde doğmasın. Yeni sevgili. Bu da rahmet sizge. Hasan. Orada türbe tuğralı. Selamun aleyküm. Cadı yazmış oladı. Xudo. O cevcatlar. Haydi. Ha. Daha ben suçu var. Ya Ömer'in bastığına cazmış kelekti. Her ortak eken. Osu adamlarda atuğa büyüradı. Darga asuğa büyüradı. Soların ölümünün cağdayı kanday buladı. Bir cadı kitap yazıp başladı. Sen beni derdi, koluna gelse atuğa büyür derdi. Sütüp derdi, türmeye kalma derdi. Sonra türmenin içinde oturmaya kitap yazayım dedi. Ay dedi, niye yazasın basında vakit dedi. Yasin, tamam bir şey Sen de üstüne de bak. Hep yönü geçti, yasal kandın. Cemal Bey. Dizdire. Haydi özür. Size koymadı. Ben dedi, sotlasam sotlayın dedi. Sütüp, onunla yapıya kitapçı diye tamam canı ver, kaşı gelsin. Masumda. Abi,
Tamam. Dolar. Çaraplı. Siz Arap budasınız. Budasınız yakınımız. Asaklılar. Ne diye yakın direkt gözüyorsunuz ise almayınız aşağıya. Siz bir Asaklılar. Al şu yakılar tabak bir alınız. Tabak bir alınız. Siz o bir olunuz. Yok. Ayrı bir var. Bu şey var. Resmin gibi var. Bu şey. Resmin. Ben koyalım. Çamura, çocuk canına turmaya kırıcı verdi. Defterler koluna verdi. Caza verdi. Kırmızı gazet var. Gazet kırıcı duralım. Çağdı başıma caza versinler. Tamam. Sen tamam. Yaka götürüne ki gazet çıkardı. Nerede geldim? Bu arada bu işi çıkarmam Bak, oluyor. Zuhal, ne oturunuzlar? Gazette bu işi Var çıkarmam mı? Tamam, bir isim bul. Aslan otur. Hala, hürmet kudalar. Banlarda özü Karabaksak asıkan şeytan birliği var. Asık ve tırlık kuvvetlerimizde vermişiz. Eski kuda olganda özüm karndaşım soyakta koy senin. Men jep koygansın ba yine. Böyle örmesi şey. Koka, Köp yığma deyen söz. koka. Ne şarap kulağına atayım yok mu caslarga? Caslarga ediniz. Olmet, magadet. Buna bu yerde siz var. Buna yıkacağız. Baktım olsun. Yeklerimiz 3 yaş. 3 yaş. Alda olsun. Legendası ver. Legendası Onun 18 olsun. Oy magadet. Köveceğini köveyi versin. Öseyi, öleyik şimdi. Siz biz bola. Siz bola. Sizin içinde siz bizde bola. Oy. Siz biz olsa siz bizde var. Siz bizde bola. Ben sınıf isteyen adamga Sal. buna dünyada buna Davud'a gelip kalktılar mı? Otur. Bir şey öyle otur kulalar. Sen burada otur. Arap burada, şarap burada. Buna dünyada yetkinlerimizde var. Siz bizde bola. Bu siz bizde bola. O Hasan, ahireye salsın. Kane. Kulalar alınızlar. Yarış. Yok, kaşa oldu her olsun. Yaklar aldı mı? Sen de bana olayım. Tamam bir olay yani. Ha, şükür. Yoksa tamam. Kıymet var şey. Yani bunu yıkamak böyle mi bulması ben? Al böyle. Aturlak böyle bir kocaman. Burayı korkutken de ben vardım. Yani tam çıkıydı bu oldu yerine. Hayır, ne anladım şu buralar? Hayır, dur bir an önce bir Benim karnım çiğnesin de üstünü getirmişsin. Analarına bir fırsat koyun ne sanırsın? Kesin. Bir kadının cevap. Ma, diye bana. Öz maşa kızı size. Güller derdim
Rahmet, öyle ağaylarımıza iyiliğe beğenmelerine başlıyorlar. Yekilgecek, bireyecek müzik Osman tıktı. Kafa olmaysa, bireyecek koşuluk sınav boyunca verimiz yedik. Bargan yüzge para etkisi var. Az yerine gelecek yok. Aklım hop, yok. Thank you.
шашып қайда барасың? Көктем гүлін шашасың, шашып қайда барасың? Ай сары қыз, сары қыз, шеке туғандар ақ, ат қойыпты сары деп болсы бізге дәрі. Ай сары қыз, сары қыз, шеке туғандар ақ, ат қойыпты сары деп болсы бізге дәрі қыз. Ay sarı kız sarı kız şeker tuğandara, at koyup sarı деп болсы бізге дәрі. Ay sarı kız sarı kız şeker tuğandara, at koyup sarı деп болсы бізге дәрі қыз. Kurban kurdaş kızganda
Sorpan kim istedi sorpan? Bir baş sal cebim mi? Aşık mı? Masara koyuyorum. Men şu koşakta ocağa baskanda şu vakitte çok oladı. Yok, ağır bir vakit. Tazla şunları nasıl taptız oldu? Tavşana falan versin yaptın, bittindir odur. Ben böyle dedim. Korkma, taşlarına kemirmiş geldi. Ben şunu isteyeyim babamdan. Oy, kapkara boyluğunda. Sen sürüyorsun, ne diyorsun ya? Bibi. Evet. Gitti. Kırkırmen istemeyin babam. Sürüyorsun, buna da versin. Niye böyle oldu? Yetin cüzgün. Ha, bu. Oldu. Bastım haydi. Bir yere karamayın, bir yere. Olar buraya kaçtı mı? Buraya kaçtı. Buraya kaçtı. Zaman vermedi. Ne var? 5 yılda da Topladı ye. Saat 10'da basar. Kalamam,
aman.
Hayırdır.